בית החולים לצורכי ניהול הלחימה של הארגון וביסוס מוסדות שלטוניים בצפון הרצועה. חמאס בתשתיות בית החולים לצורכי. Pasukan pertahanan Israel mengakui kematian tentaranya yang tewas dibunuh oleh tentara Palestina. Kondisi tersebut semakin membuat Hamas kuat, sementara Israel justru melemah. Terlebih 592 tentara Israel tewas di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin.net, tentara Palestina terus menghadang pasukan Israel di jalur Gaza. Kondisi itu menimbulkan kerugian besar bagi IDF, lantaran kehilangan banyak senjata dan kendaraan militer. Tak hanya itu, serangan Hamas membuat ratusan tentara Israel tewas di jalur Gaza. Sejauh ini, IDF mengakui setidaknya 592 tentara tewas sejak dimulainya agresi di Gaza. Di tengah meningkatnya kerugian ini, Jenderal Cadangan Israel Itzhak Brik memberikan pengakuan mengejutkan. Pasalnya, Itzhak Brik mengaku Israel telah kalah perang melawan Hamas. Tak cukup sampai di situ, Jenderal Cadangan Israel pun mengaku mereka kehilangan sekutu di seluruh dunia. Brik menyatakan bahwa tujuan Israel untuk mengalahkan Hamas telah sepenuhnya dihapuskan dari agenda perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.